bangkit hari kiamat. Sebetul kaula hormati Bapak Kepala Desa Batompar sareng perabot epon. Sebetul kaula hormati para rombongan pisang lake seampun Rabu sembari nabur kabungaan torno rapeh kacemperan elokean pasemuan Kak Dinto. Torjugenan sebetul kaula hormati para undangan seampun soti hadir tempat konyi gunung Samutemuna pagerlisan sakimangkina. Sebetul kaula bahagiakan kedua mempelai Kakak Muhammad Kurniawan asanting kakak seate epon Alif Faikotul Hasanah sebekal nyep-nyep lemak manis lanampan agung ngokir taris nah sabet masa ngembengi bektoh kalaban pangisto. Alhamdulillah poce-poce sokor da ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala amar ke rahmat tur hidayah epon betul kaula sareng panjenengan sateja bisa akompol arung polong tempat pasemuan seetora pikabungaan tornomui keberkatan Kak Dinto dalam rangka mabuk teh sebedaya teh menyatah sepadeng ebatah maseneng seekani sare yaktena kalaban pernikahan Kakak Muhammad Kurniawan lanceng soklah dari Tisa Bajur Pamekasan putra epon Bapak Muhammad Suhri Ibu Karimah kalaban kakak seat epon Alif Faikotul Hasanah Praben Kebeng Tisah Batopar putra epon Bapak hadiri Ibu Siti Azizah malar muka juduna sekadua sepak salpak akan dilangkak sarang polokna jumeneng langkeng akan dikeres sarang bedena torjuganan cepet ngaku ngaputra putri sesoleh tor soleha seteti permata natisa musti kana bangsa tor jiwa tak agama dan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Salawat tor salam ka ator da sirna semulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amar ke beliau betul kaulah sarang panjenengan sateja bisa abidaki kaam masih bagus kaam masih tak bagus kalaban bedana syariat Islam. Hadirin sesami juga melebetek kata beruh bangkatah lebat to bintang mantan laki akator gitek acampur kapuruk ngantos acara tak lembatan kato marmar menemanisan cukup mbi ekoropi acar mantan bini eka martos tertosan sambil atua moga akan lancar para milik Kak Dinto asareng saudara are seini raik kembang malate asareng ngumbra angin semakuli jenor koning insyaallah betul kaulah sareng panjenengan sateja betinur acara seperti berlangsung nyari manten Kak Dinto maka keangkui menepak bekto nyoona abdina idin keangkui mau suasana acara seampun israt bersama teretan torbela sesami juga minangka acara kapitan Kak Dinto pembukaan seperti buka sareng selesai mulja Kiai Haji Karim Ghafur etore acara sekaping 2 Kak Dinto pamasraan dari pisang lake seperti sampaiaki sareng Semulja Haji Umar Nasir SH selaku Kepala Desa Tampo Jungkua etoroe acara sekaping telok Kak Dinto Abdul Nikah seperti yakat sareng selesai mulja Kiai Haji Wasi etoteng acara sekaping 4 Kak Dinto pamausan selawat seperti pimpin dari Al-Bustan Banyugiri minangka aropaki acara bungkasan Kak Dinto panotok sekadima bedi totop kala berdoa seperti pimpin
sarung serasi mulia Kiai Haji Taufikur Rahman. Hadirin sesami pancuka, saka dito susun acara seinsyaAllah peti berlangsung yang makin kak dito. Berpalo betul kau le sambayaki sateja si ampun kasebut keangkuin rosaki acara kak dito tak nabi pandu mulai. Namun sebelum acara mulai betul kau le selaku tata tarik kak dito mi beda teka pola korporan sejengkel kau laten angki okara sekorang sorok buku pangkelian nyona sapura setada batas epon. Indonesia lamartika bendera merah putih. Sekadua lamun lamari akad nikah melarbuka judua paste. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.